sikhulume ngezinto eziwu-2 yiko lapho esiyathola khona i-challenge yethu. Nganxa kucatshangela ukuthi kwakungu-Aristotle owaqalisa lesi statement sesijayeleke kakhulu nguThomas Jefferson esokuthi khona there is nothing more unequal than the equal treatment of unequals. There is nothing more unequal than the equal treatment of unequals. Funa kuletha ucabango oyi-1 angikwazi ukuzayenzani ngawo xa sesiqedile zama ukuyelula kuhle ukuthi yananzelela ukuthi indlela esiphila ngayo khathesi kunje so ukudla okudliwa ngumntwana womfana wenkazana kuyafanana kuphuma embizeni efananayo lo mphako abakuthwalayo kuyafanana besiya esikolo esifananayo lo teacher abafundisayo uyafanana befunda isubject efananayo bahambe baye kuhlala esitshetshi indlela yakhona yonke abayifunda iyafanana sasa bese kuthiwa omunye wakhona leader womunye uzothiwa this one is the head yet from onset sibanike ukudla okufananayo bonke bethu ama-chickies afananayo bonke bebenathiswa kuthiwa kwinto kwi-jolly juice efananayo beqeda i-jolly juice bonke bahanjiswe esikolo esifananayo bathekelwa amathelesi ngesikhathi esifananayo ngendlela efananayo yonke into bahanjiswa e-university same class bafunda into efananayo kusasa bese kuthiwa khona hayi seliqedile lokhu akade sikwenza kanadunga amalungiselelo wena usuyi-head yalo. What qualifies a man to be a head when all his teaching has been that of a woman? Ikuyini okungayenza ukuthi lo-ke useyinhloko yet yonke enye into ubesenziwa khona lokho okwenziwa lo ozaba inhloko yakhe? It is unequal. Bayiphume njalo kulokuze to treat the unequals ngendlela esesikwenze ngayo kabusafu. One of the reasons why men are failing to lead today is that everything they are having today is what women are having. And there is no reason to tell me that after an education similar to the girl child, I can be the leader of the girl child. Akusela sizana. Yonke into sidle sonke abantu zafanana. Yonke ngaphandle kokuthi sikubeke engqondweni yethu to separate the roles. Sikwenze bayehlukane labantu. There is no way we can have leaders out of men because men are treated and taught as women are being treated and taught. So instead lesithi khona akunalutho olunganika lula ngqondo njengokuthi uthi khona izinto ezingafananiyo ziyafanana. I think lokela kuzwakela nje. So maybe uzosusele ukuthi wena labantwana abangabafana lamakazana ethi the same home likuswahleni uzabathengela wonke ama-chickies afananayo ubathengele lezigqoko ezifananayo ezekhisimusi ubaphathe ngendlela efananayo nxa bekambanisikaca ngendlela efananayo kumukhuza ngendlela efananayo ube ususitsho omunye uzaba yinhloko kusasa omunye uzaba umsila akusoze kwenzakale njalo. Nxa usufuna ukuthi kwenzakale sokuzamela ukuthi kusukela ebuncaneni bethu sizame ukwehlukanisa amabunza ingena kusongele. Point number 1. Point number 2 ngeyokuthi khona nxa sikhangele i-society esiphila kiyo ngifuna ukuyikhuluma ngikhangele into ezayenzakala eBhayibhilini. Nxa sikhangele i-society esiphila kiyo kuyananzelela ukuthi kungani there is a deliberate movement to suppress the voice of a man. Ukuthi almost everywhere we go kungani kule ndlela nje zokuthi must the men. Xa ufuna ukuba kwazi lokhu singakhuluma nje abesesindeki. Xa ufuna ukuba kwazi ukuthi kusuka ngaphi ungahamba uyechecka ensimini yase-Eden when the enemy entered into the garden of Eden. uSathane no-Adamu abakhulumisanayo. uSathane waqalisa ukuletha information ekhaya eletha through the woman. There was no exchange of any talk between Adam and the descendant. No, uSathane uyakwazi wenzayo. If he want to hate the family, he knows who to talk to, and he knows who not to talk to. So that's the he wanted to hate an entire planet, and he deliberately sidelined, ignored, left aside to Adam. And all the conversation here to walk in. Yes, you are Adam. Story from the scriptures of Bible. I want to exchange of Adam. He understood the
understood who his enemy was, and he bypassed him. He said that, look at what is happening today. The world is as if said, start lining men. Women as a voice, the decisions must be made on the other side, and the men must buy in. The world is calling for men who are not going to only look at this, that is what is happening, who are going to recognize which even the conversation for your own information, there is no biblical text that tells us that Eve was told not to eat the tree from God. She had to receive it from Adam. Ngoba uNkulunkulu yena eyakhe ithande lokukhuluma wayesebenzisa ubani? U-Adam. uSathane wabuya la ithande yakhe yokukhuluma wasebenzisa u-Eva. It remains as my duty and your duty to choose who to listen to. It uzalalela the punishment nayibuya uNkulunkulu ngani-frustrated njengoba usukwenzile walalela ilizwi lakho wadla isikhathi engakunaya ngaso nothi nganginaya ngaso. God knew that I had directed das operandi was me to Adam, not the other way now. But now Adam gets instruction before he gets them from me. And njengoba usukwenzile lokhu walalela ilizwi lakho. Let me pause and say, silapha njengamadoda, the churches are trailing behind because men cannot think and they make decisions today. Everything that is happening was our society. No, not Lamakai. We can't. Because we are not there. Not until we understand that the strategy of our enemy was to bypass us. To silence the men was because of the soul. Umuntu wachiwa eceleni abantu bonke bawela phansi. uSathane uyakwazi kwenzani? Emzini wakho kayisweli uTshaya isicathulo. Banengi ababa wethu sesizwini kodwa bakwawo behlala eceleni ngoba balalela into eseceleni. I want to challenge you as I challenge myself. The time has come for us to realize and recognize our God-given responsibility. Without recognizing that one, there is no way of resuscitating a dying planet. God bless you. Amen. Amen. I